Hello, welcome back to my channel. Tonina, Chuchanpur Medical College, ASEAN Tuding lang na to kisay amun la na inay dinga Jan November 14 akipanin ka. Employment Exchange Day na sponsor abo tawahi. Chuchanpur Medical College sem tu tom lang na dipen ka form submit hunta hi mun hi Directorate of Health and Medical Services all building ding sida na ito. Again down na Imphal East le Imphal West ten chu form piaglo thun hong nai lo hi tua ka hi. New building pen hai ve lama no. Yai form piaglo thun nai le tu kha November som thum sang ni le som ni le ni tanna ki khat pan ding ai jakin ka hun tamma ma la ya ko hiam a hi man nai lom le leng hi thei lai hi chi kha thei le wa ya mi tun namun bida na hi jing kal bai lo lai mi to ma lai ve dak som office hong pan de eka Chuchanpur lamte piagluna dimun hidane ve daksom le kimta ne na le ngi atam nai ke ya samit hun ma lai dani ve tula ya samit te kha bailam ma dani ki piak sak thei dani ve chumaina buai pi pia wa ho sanga chu mi toy sak thei dani hi he le form submit jote hi ko hiam form submit dinga ko na Employment Exchange sponsor khalo bangyom leleng a form pen hon submit phalu anunga bel Employment Exchange iwa update bel ngai ve ding hi chika manghil ke ni omnom chen ni le